استاذینی شده نشامت داد هذا كلمه لاقيتني هذا اس میشوان جعفر علی بدایی خلکی دفراش لازه سال 1995 ما دست به کاری کرد دست به کیمش کیم اکا دست به کرو هیدی ما زیاده کرونو بافره کن که الحمدلله رجع کو باشیا میشا میتی و اداره مسر هندی الحمدلله یعنی چه شغل دیامنا کن بس شغل میشوانی ايش بورا بتري الجهة شوي امشين بيجين يعني دفر آمدية بعام هش كمان که بگیره حتی مثلا ناف نیوه یا بربار یا منطقه دوسکیا و ریکانیا و همه جهه که گله که گنجا و خدان کرنا میشه اشین بيجم السر اصل کردستان احتمالیتا کمینه هم رجاء کو باشه هنگیوینت کن و هم کوالیته هنگیوینی جی گله کو برزه و باشه شيء تبغى خذي بيه هندوزة نسبت جورين هنگیوینه هر دوره که يعني تایبت من خويا هاي بالنسبة لجورة تنجفينا ميتابل ديف سروش تيوي دافري و نوعية كل الكاكا شو كل اللي هنا والحمد لله دافر ما جي يلاكو يا باشا يا يلا جورة كل الكا اللي هاي وكواليتي هنجفينا يلاكو برزة والطلبي يلاكو سر هاي يعني الكردستاني والدربي الكردستاني والجيريا العراقي والهم الجهة طلب كان أبو فريدين Krishna. دفر جلك وجنجوا بخضان كيرنا ميشا وجغرافيا كجلك وبرفره هجي يعني جهة احتمال تب بهزارة ميشا بلكي بهالتر يعني مش دلينا بخضان كيرنا بس مخابن يعني بر نارم يل دفر شر ما نبرة بكيكي و تركيا دا دفر أم جدير كفتي وأم نشين ميشا بينويري يعني مخابن خلكي ويري يدمات مشت خوي هندك الجلا نزيكا مالت خوب خدان کن نشیم بنویری چاوی ویلی بس آرامی پیدا بیت اندام میشد خدا بخن لحتان کچ دیار نبوده خدا نشیم میشه اسمون نه دي شريته قلت كيف شكل وضعي وخربطي بوجه خدا بقول همه دستورنی پوجه يعني همه دستورنی کم ملیکه چونه ده كان في شيء بدي ملكي كوش كيف شو اصلی دیگه روشی گمانه بوم درست کرد بو نه باشه ملیکه که بده اگه هنت باشتی دا به ملیکه نه خدا بیچه خدا یکی میری چای نه باش نبود نه از لب خدا ندارید بیا با نظرت کیم خونی واسونه خودی جواب پیدا خودی لیگ دی بیا سحکی مالی سگو ملیکه جی جهیل ها
صلاة كده بخون آه بدي بو علامات بوشنين وقتی موی داره وقتی موی